afei kasebono enchiremu eni ye hye kasebono ase edi afrikanya ase na honom na de hye a wonom de hye wanya ne ba bi ko eye Francis Ameyao na Francis Ameyao dodo na bono mra ne se sit off na branch yi okwahwere ne kwa ewo mra Ghana Police Service fo wonom ade hye bi a omokoye security personnel ede ma new month adwumakuo no ewo Kenya ase ahafo matamnim ena mra kwaba se menteme ho ase bia pinte bi ko so potem honom no Ghana Police Service fo etu kasaye ma branch yi otumi hwere ne kwa na 50 mra sa owo ni sie no finhia mienu ntamu ni a krachi ya hwere ne kwa ba pem samre no Ghana Police Service fo entiminchi nipa bonfo a wonom sa hya sa owura yi ni kum na se ne sente no ade hye a wonom busuani etese ene owura ya wahwere ne kwan echiremu a sa na mo na Ghana Police Service fo etu no womo ne womo nya adwen kra efiri se wonom de hye ne wi ye pe na mo tena se kan se dabi emu ne yensie ye betena ase ya kopem se hwehwemu nyina bekọ so fikọ ansa na de hye no etimesi nanso Ghana Police Service fo ebo amade de nkra de ba womo so de hye ne munsie no se de tie bia no mpa no kra bia ne enso bekọ so atamachi ayi hwehwem bia se fata se be betimi aboa na mo de hye ne wanya ne ba bi kọ no ye tumachi ni pa bonu fo mo nsa sha sa owo na se be ya emra ebetimi akwa ya adwuma na ekra ne kiremu a sa owura yi okwahwere ne nkwa ewo ni Mount Ghana chese wonom ene Kenya ti mebuna wonom o Kenya se na matu ekokwanya ntemu honom ena owano ahafo eye mansini ne mu a ekofa mentemu ho so ban na ne sa otuo ka kasa ya sa owura ne dinde Francis Ameyao no otumi kwahwere ne nkwa oye ya won potem honom na nkra no so esan kiremu a emla mpinte ne course no inipa makoma nan wo so pre a emu oden pa amfi so ahyen mienu etumi seseye ewo san kwanhia esi yenim na busuafo ne kiremu a se dia politifo no se wo mobo no ma twen be pem samra me ne wo kasei enya dia politifo no atimi afra busua no akiremu se enipa se mesi anaso obenten ena nsa hyase a se wo ne course no senti no san na mo na Ghana Police Service fo atuo no omo ne wo nya adwen enne anasa kyena afi so omo de ato Ghana ban ana afi so eye Inspector General of Police mecha IGP sen manumi no ensem no mfa mo nan fansi so no mo de ne nipa bonfo a omo hyase ma mo de hye ne hwere ne nkwa no omo che wo mo enfo mo kwagina emra no na emra wo mo kasa no emu nsem nie 15 November 2022 that's in Monsieur IGP Sma Abiba na yoni na ebai ne be kasa se o mbehwe ma bibia atutuye o me yadu police commander a wo ahafo on so frame ahafo regent gosu na regional minister omo nyina frey ama afi de duba bi mo kase ne yenko yi akora nsi na wi a yaka ho sem ye si akora no 15 July 2023 besine yanti obi anka ene obi a so ene obi a obi kwa mfre na no busa that enti the abacort to say aja court so onwe na onka bi mai ne se enkora nketo awe nim bere na yetimi ahwe won ba ko 2 years ba ko 7 years bere na yetimi ahwe obusa no so eni bi ene de abeda court say court amuai yenhwe ne nyam patasika emfa nhwe enkora no DLFM 106.9 eni a woti ye aya de hye a wonom ahwere wo made hye Francis Ameyao na wote se omani abra wo mo ginkiremu edi afri Ghana Police Service for enter no eno wachi na busuafo no omo lawyer o mafa no se onyina wo manam no omo wae no koma wo mo kopem se sa asem wo benya mufumase bra no ne din Ede Richard lawyer Richard Edudako ono so kire me se o man Ghana no se koba se obi di bone na se nipa no wodwane na ehun ba bia wafa ye bo ma de asem no kopiem wo court na de mpenifo tena se ehwehwe man hunu se de asem mufumase bra betimi akọ ne senti ade hye na mudi sansa mone ate sa no te se amekese o munyina dwane a yehu ba bia mo wana nso no se de amra ne te no se de tie bia no court ahye se o mbahwehwem ne ba bia nipa bonfo na bia ne akohye no nso o matumi ache wono so wakasa no emu nsem ni eye abrantia security for mo hwe Newmont a police for kan ho o me adwuma ma protea ebo abrantia bi tu ema abrantia na free na abusuan for the asem no abedan court ye lawyer for ye ginu mo no ya ye enkrata bia ese ye be mo na nipa o mo di sabe sa nyampra asem no ye hwehwe o mo de enkrata no ama o ma ye hu o mo emra mu nso no ye wo bibia fe no substituted service a emra ne ma ye kwan se hwehwe obi a serve ne court nkrata eye court bailiff e de amano na se anye yi a obeba court na court na kire kwan a opese ode ade no e serve no enti na ye ba court ene court e be kasa se eye nkrofo a ya che omo a ye do makọ police station e do makọ court e wo go so district court ema asema e ba ye di wo go so district court no ene ye hwehwe omo de processes na ye rate of summons ni statement of claim na ya file
filing or high court sunyane no e de amoma ye hu san crofo ne fa ma omo enti court ma ye kwan me emfa saa de no serve by substitution emfa notice process no to notice board so regional police command go so me emfa bi so to go so district court saa asem no wo no na fe high court ye sunyane han so emfa bi mo ho notice board no so said dia ebe ka omo ama te se bibi sei e na e koso nto omo mra na omo meyi omo ho ano ampa so ye ba e court no e ya adwen se ya asem na ye ka no ewom na ye bailiff for koye service na wanya omo no ono so de nkrata ato e kire se wa try a wonya sa enkrofo ya ye police for e ka ho no emfa process ne mo IGP de yetimi a 7 ne de Newmont for so ajomo de approach afo ajomo de ne mum workers a na omo ho a se de ma omo no omo na ye nya omo mfa ma omo ene nyame adom court say ye mfa mo ho within 10 days and after 10 days no le be sa ba court na afi asem no ye de ape ne puma sibre DLFM 106.9 eni a woti ye aya lawyer edu dakon ono ne gina mu edema de hia wonom susu se wo de hia no ne den ade Francis Ameyawa enipa bonfo bi o ye Ghana Police Service fo ima ena kwatu tuo ediku ne ya wo Kenya se na matu a eno no ahafo mantanem ena wote se okasa na ba Facebook no so a video no eda so a won so betimanya bi na wakan ede amayen na yato akase ebo no so ane ye body awura mu ewo Asante mantanem na honom ena Ghana fo beka ya eye late deputy eye finance minister onu kra ma sebedwane ade ma eye edwoso Dr. John Puntua kuma papa nya ne ba bi ko ye ya ne nkopon ya adoma ekina kotodima busimi ne da etoso eye dunwotwe ene papa na yie no ebekoso ewo eye Asante mantem kire edwoso onwen na enkra ne kire ma Dwonkuma onyamfijare maako aduana nwotwe Dwonkuma onyaye na ofirimu ewo match boso me da na toso nson na Dwonkuma oyare kakra na Dwonkuma en ma bi ko ya na Dwonkuma jaayere na afeso emofra maako nsia na oja wonom gwachire na ye wo hyehyɛ ne yakopon ya adoma ekina da bekoso wonwe a eno no ewo brono a ewo adwoso eno no Asante mantem na yie no ebetumi akoso bia ya wonom eye ne 1 week ne pepepe honom ena ye ne yakopon ya adoma ekina da ebetodwa honom na kan e kiremu a wo me ne ba kwato eye empem ewo Man Catholic School Park a eno no ewo oye onwe eno no eye ahomache no num pepepe ana de sebetumi akotena se honom ewo eye edupache efe mu wiam do akopiem oye edupache Royal Cemetery honom no betumi akwasie no na abusua betena se no manum sikasa na tutu ya aka bia no so atimi atoa so na Ghana fo nyina baka ya gontuma anya ne ba bi ko ye pe ena ko ba se mra se badwa ko nya na tompan ni sente no prefo ya hyehyɛ kama se de tie bia no eje prabo so na da toso aduasa no mamade no monto aba no mompani pafro na ne ontum bedi na ade e woye Dwonkuma na namu e woye adwoso na no ena MPP fo epeja eye kwabena boaten ko gina namu a ono ba maden e ma ba election e course e woye adwoso no otumi edi nkwanem na enka ne chema Dwonkuma ye obi a odomebuno oyobi ogina na so na hwe ne maden bo ana wo bo pa de a no ye nipa bia no gina na so pa na so ba ma wuo edi na pakan be pa Dwonkuma edi na konse de ye ya awra ho pa de ye kase ba ne mrei yede mu nkyeremu na esono ena ne mrei be kwa homa no so na ya ne ya na musini Robert Bosomtwe wa Asante mantem ne abisa no se eyere wo hyehyɛ no sai na ekwa wa Asante mantem se sia ya kase security ho sansam eda sai hyehyɛ be na busua na ya ne Dwonkuma se sia ya kase niama akwasan ewo hono ma se sia ya kwakwaje mu nkyeremu na ya de aba edi be kwa homa no so na ya ne Robert Bosomtwe akasa Robert Minia menwajo pejo suminia na mpom design nyamena dom. Alright, yen nyina ni ma hwe sama eto oman Ghana e wo match bosom de toso nso a embra Dwana Pontua kuma eya ne ba bi kwa e beje nkyeremu efiri wo Asante mantem mu Yakopon ya adoma ekina da na yie no e betodwa e wo Asante mantem e besie Dwonkuma na eyere hu hyehyɛ ne sade yakwa Asante mantem ne pacho twahu mfoni kakra fa kire DLFM for enanumre Minia medase ye ma chief akwa ba famra DLFM from Ejuso na menka se enkomo no wadi kan edi ni nyina edi afa yura Dwana Pontua kuma bra ofiri mu ebesi sabre empanyimfo ene oman na bubu na no Nyankopon ya adoma ochina na abusua ne oman no eja lawyer Dwana Pontua kuma echikra na me sha se de wadi kan kan nyina Ejuso onwe na ayi no ene ne hyehyɛ ne fie nyina ebeba so na enra na ayi no sene nka kaye de ka lawyer Dwana Pontua kuma no enra na sha se enra enwumre beye no nwotwe no odo ani kyeremu ewa Ejuso NPP on party office onoma ena party mpanyimfo ena fe party supporters everybody ma the broni beka say candlelight vigil night no omoye bi ede eka yura John Ampontua kuma eno achi so anope ye fa krum kakra ehwe ukupiem wo bedi a omo ebeye yi na ensisi akoso a omanfo asase ana sempanyimfo asase ye nhyehyɛ a
omo ebo tent ahodo ene de ekeka ho na menua de ya reho sempa ne se awie ya beye no mienu de agusufo hu ya ne se Ghana Air Force on helicopter baako ene na miemu agusu a de hu ya ne se ababesi fom na esia na ese yewura John Apontiakuma na mu na Ghana Air Force on wiemu hyen no e de bepie mu ewa agusu na menua o pani behwe se o pie mu ewa agusu a ebra wiemu hyen ne si fom na mpanyifo ya amamre ne amane ebie se wo yi efunu de si fom no nipa etwa ho ahia party 4 na fei agusuman etwa ho ahia no se de omudi esun edi hia yewura John Apontiakuma na emu no menua obepie ma na eya reho sempa pa reho sempa na wo hwe nipa be boardom pe ho a bi ho gyina ho a na watiem no aka se enje no kra se yewura John Apontiakuma wu obi so ho hwa se ade we de na menyi ni kra na nso na mahu se Ghana Air Force di wimuhyan abesi a yeyi ni mu afiri wimuhyan mu no na nipa ni bi ho a o magye de se yewura John Apontiakuma wa firi abranche ba kwa no gyina okwa do se on the otifia o se yewura John Apontiakuma watu kwan na wo twen se obeba entimi nia obepie mu ajuso dia ye sei die John Apontiakuma na mu na ba bedru ajuso nyame ya adoma o kina anata anadwi ye de na eto mpam o kina enso na ye bekwa akogya no kwan kra na afi o mata betina se e wo onwe ho abim atwas ne kwasi ada so nso no ayi ne bekoso na me nia na wo ka bambo ho ntem odu ani pie mu e wa ajuso a se die 1 week no ba ye ne saa na wo pie mu a wo se mran asojafo kintira wam ebini nam ajuso ene onwe ene ade a omo koba enti enra ye ne empanyimfo a omo da ayi ne hyehyɛ ya no ba konsu atwi nkomo ema no editu yanim se enhyehyɛ nyina de akoso bibia akoso kama nyankopon ya adoma o kina lawyer John Apontiakuma MP a no wa ajuso no sai deputy finance minister no hyehyɛ nyina kyerɛ o kina ena ye gya ne kwa na abusia pe ba bi ede na to minia. Oh, ya beda wase pa Robert ene amando bo hwehwehwe ade asom ye ene enumre yi. Nti kwaso afo wani di nsam na chi na se de tie bia chi Yankopon ya adom ebesa ba wo nchen na se de yie ne hu ntehye be kro nyina so wo de mu nsam e de asom de letie fo Matinia ahomachi no ye be kwa akopie mu ho. All right. Na ya hwe ni nyina ti se de wo ka no. All right. Ma die letie fo asunsi kra e wo yewura aye hu. Unu ya be ma so ndam kwan so nti se de tie bia no mo be hia. Wa frɛ me ye be kata. Ba te be dase bebre ene soma wa som ye enumre yi. Etiefo ani amuti ye ne den ade Robert Bosomotwe onne ene amsini a owa Asante Mantemo ena Jonkuma Apontuakuma ya ne ba bi kro se na ye hu hyehye besi bi akọ e wa Asante Mantemo na ode mu nkyire mu nyina e de asom ye no na ye toa kasebo no so a ne ye bohura mu e wo sikasem mu na okopie mu amansan adwa so asesi amekese yi wiase amansan adwa so no e yade afam go me kire eye fuel price no eso ate agazesie no kazese Ghana nso yede de tumi kwafa na matumi kwaso ye e de ma my Ghana efri se ehyentiade ebo akosoro me kire lo fa no epegya ne mu akosoro pa Ghana dwade nyina nso amanfa ho hyehye no pa ne nyina kire mu a fuel price na akosoro pa na ne mu nyina abo aye 10 cent Ghana ma nyina hwede mu senka wiase afa na nso se de wiase nyina fa ngo bo akosoro akofam de nka Ghana nso yanso yade no ka be kwafam nkaja eni je kese pa e de abana nka Ghana fo nyina ye ho atimi atoye na mum nkra beto dwa kire mu a Ghana cedi no asabi a wasane asabone bi a wasa no in fact nyamnyane mu ne kure ni time pa Ghana cedi na kwa dinkuru mama no ho ayetototoro ase amekasa yi wakwa hwe ase wa mensan dwa so na nimu agu ase se fremfram ne senti se de cedi na nimu gu ase na ya kese afa no enkra beto dwa kire mu a se de tie bia na wa hwe Ghana fam go bo a ate akofam mensan dwa so no my Ghana de wa hwe yenye mu fa so ba akokora every say cedi na nimu gu ase no akwa ya kese pa na nkra no kire mu a Jese o my Ghana no kopie ma sese eye fuel prices ahodo no eye petrol no afi ne bo na tumi ate eye 5.68% ewa manse dwa so afi so eye diesel nso ne bo na so tumi ate 4.51% ewa manse dwa so ananka Ghana nso de kese yeso ye de no so no eso tumi te na nema etimi koso ye de ma ye pa nanso enkra beto dwa kire ma Ghana de wa hwe a nya de ye betimi enya ne sa enkra ne nyina ne se wo hwe Ghana yensi di no se de ahwe ase na sesi ana so wate 8 to 10% ajase eyanum guasia pa de mayen entini se de ensidi no na ho de na ye no nya de Ghana ebetimi aboye ma sidi no aho de no se de akwa ne fuel price so wate ye no Ghana de ehun fa so de enya de ebetimi anya bi kura no pani ani dindi Derek ayezate ona ya researcher and office policy analyst edema IES papa ni yakasa kire mu a sensu sanso ya be no ko hwe ni mu senka Ghana fango no
anya hwe kranka so betimi ate ohamu nchitemu mienu bi na nka bo na etumi akofom kaka se be yanke so betimi ate na Ghana de hye so ho atumi adwen nanso ohwe se de sidi no asabone a wasa na wa hwe be yeden pa de amayen se Ghana sidi no e betimi anya hoden agina so na mra okasa no emu enchiremu enie is to reduce, but not that significantly. If you hadn't been for the cedi depreciation, the reduction would have been more significant. But for the cedi depreciation, we expect some sort of price reduction. But you know, the forces of demand and supply and the competitive pricing strategies by the various OMCs might bring some sort of slight reduction because they are all competing for the same consumer base. I cannot predict for them because they all equally have their own pricing strategy. They equally will also make a move depending on their other competitors, what they will be doing. And so I cannot take that decision for them, but definitely that reduction cannot be more than a 2% reduction. Any awuti ye Derek Zate or researcher at the NFS policy analyst at the IES or no, and I would say Ochremono and Wachi any executive director at the Chamber of Petroleum Consumers Nadine at the Duncan Amwa. Papa say Remono you wouldn't prefer say a bad in Passa Ghana Fueno, a bonus betimiati free say. Sidney Muguase na yakese do Ghana for amfa nse mutrim se fuwe no eso betimi ate na mra eye DL kasebodi ani dia kire na hwe ma ko hunu se ukopie mu awaye girl for na afisi total energize wonu mu fuwe process na eso atumi ate abegina eye 14.44% na afin so eye 14.6 65% akese no ehonam na sa ebo no egina akese eko na ni ma papa yi kire mu asa de tie no nya de a o my Ghana fuwe no so beti nti Ghana fo nkwaso amabuso mu na wa hwempa ebo no ebesa ya dimbieu ama ye ho ahyehye pa ono so akasa no emu enchiremu ni. Yes, yes, right. International market benchmarks have dipped or gone down. So naturally prices should have come down for Ghanaian consumers. It is our wish that we would have had that benefit, but also being minded by the sharp or steep depreciation of the local currency. What we are urging is that maybe some stability at the pumps, because what we pick from the industry now is that there are even attempts to want to go up again because the city within 2 weeks has lost almost 8 to 10% from about 13.85 to currently around 15 Ghana cedis. That is huge. It cannot be discounted, the effect it would have on prices. So we would rather call for the industry to sustain the numbers we have so that we don't rather end up seeing increments coming. But for reductions, I doubt there will be any for this particular window. If you look at how bad the city has done, mind you, what this means is that if I had an exposure of 1 million USD and I required 13.8 million Ghana cedis to pay just this window, I would now need about 15 million Ghana cedis to pay that same 1 million USD. So inadvertently, the reductions on the international market would simply be consumed by your forex drag or the differential. I don't foresee any of the OMCs going down. They may be stable. A few of them may inch up by a few pesos, but declining, I doubt we would see that if you look at what the market is gravitating to currently. DLFM 106.9. Eni awoti ye eyo penia ne den ede Duncan Amwa ono no executive director at the Chamber of Petroleum Consumers and our tenene so ode mu nchiremu nyina esom yen ewo kasebo no meka se kasebo etwaguo no videos ahodo de nyina fa ho no enam Facebook no so DLFM 106.9 wo ba ho no ma betundu agye nkyene de aba na ya gemera kenkan ediama wo yesrawo wo de amanya somebody a enya de be gemera kenkan agye so de ko party headquarters said ye okoje aboka be ka kire no anka so konkan ga wade ewo ho no no de ama wo yeto akasebo no so a na ye body awuramu ewo court na nsema betodwa wo court ache se enya sameketo akra na numere enka betodwa every court e ba kire mu a eye high court e wa kra sesi ameka sai wonu mu anyantum so penia ne dindi yahuza osmanu e be ma ne be every se papa yi adwenbone abade trim onya ba bi bedwane akwahye court kire mu a be pass de be ma no de ye de be ma ne bi kra na nkan ne nyina ne se papa bo no ho maden akwato hye second first lady acha se akane o mampani be de cha ne dindi eye amisata ne ho ka fo matreda yaba amisata okoto hye ne so kwa wrobo ne ya dada ne jiri sika femfram na no na asem ne ko pie court no court atena akonwa so atena mu ahunu se papa no ye ma ne breda wa hwe a obedwana ba bi akwahye akwagina ne set no enya de ba ma ho kwan ma openi no nya ma ne ber
na court echire mu say e ma nkwa kwatena se no afi eye high court presided over by Justice Lydia Osei Mafo echire mu a ehwehwema beto dwade chire papa no one man bera enya dwuma da ne sente no onkoso enya try na mpofo onkoso ehwehwemu fa na asem kopem se na asem no betumi atena se no madi pasa court man be so mfo fa na ho kodi pasa onkono no musuo de da bi o montena se kra na nkane nyina achire mu a court atena se ahwehwe mu ahunu se opene no enya de a ebetumi aboa se be man bed wa hwe ne no batumi adwane e de afiri omayima babia kwa akwese de sente no enya de a Justice Mafo achire mu anya de bama kwan ma papa yi yetimi eja no na nkane chire mu a endrada eye wadai na lawyers e ba maden eye accused person no por asibi eye abarega echire mu a anka obesra da senka court no o maden ama papa yi o ma no bere kakra wa bre na nka ne onko fie kakra na ne asamnom nko so anya hwehwemu na mre se won be ma wo na nka wa ba bepiem wo court na nka asem no emperifo atena se na nka mo de asem no ye atu ye ma so de atumi ampa na no na Mrs. Amanda eye awede ono wa senior state attorney on wona wa kire mu se dabi sa asem na lawyer ne ka no one ne nya adwen ne ene ne nya adwen tena efri say papa no baby a wojina ne bone a waje wo mangana no wo mka so mema no bel pa de a enya de be ya dwuma ne anasa echina na nka ne chema ise amekase asano matu e de ahye kotori ma busumi me chire ma busumi ne da to so aduonu maako ana asam de ne besa ato aso e wa ya Accra High Court na hwehwemu asan ato aso na Mrs. Amisata ono no oya wife e de ma late pa kwasi Amisata na ono no papa yi echire ma 2012 e na afi so e 2016 na papa yi obo made abetena Ghana banya so ba ya mampani abede chire mama ade mama mpeni dada eya John Dramani Mahama na ne ho kafo ankasa ne den ade matrada Yaba Amisata owura ne din di Yahuza osuma ne bo moden ekoda da na se ono ye dwadini nto person ne dija ne disa wasora ne matimi koye pa de ma no edi kan okwrabo no 3000 Ghana cedis efri ho bio osawrabo no $2,200 topable money oje sika we different nsem eno achi so €50 obamadi njisika we e different nsem afiso kwaje eye ni gold watch and afiso necklace ahodo e ka ho bia ne bo so mbo 20,000 Ghana cedis sika da dem no e 200 million Yahuza Osumanu eji sikai na Nhyiraba afiso sakwaje 5,000 Ghana cedis esa de ka ho aba enye sika kuma ono wura Yahuza Osumanu eji sika we yana Nhyiraba opa ba bi dwane de faye na me ko piem wo court na mo so ne mo srapo no 26 count na mu tire mu say count na makoma ko adu aya 20 count na de ande mo de bone say oyo kronfo robbery na mo de bone no emu makoma ko nsia so de mo say money laundering okfa kwasi kwan so say ono otumi di sika ho dwa eno na mfa na kwan so de send court tire mu asa atem we na say intensa we nyina no e de tu owura Yahuza Osumanu tire so say emmo no say pass be ma no be no akofie de a enya dwuma da na court tire mu a eye former second lady ko eye businessman ya ne den ade afi eye second lady owura ba ko so ne din ade eye businessman din ade eye David eye ejei afisi no ma ko mi so mo so ka ho bia wonu mu kire se owura yi ekoba wonu mu kro no so ka ho bia se enya asem keto akra na kwado kwatena se na mu tirem se owura bia ne din di Augustine eye kwasi okire ono ye businessman ana afisi Daniel Kwame Osafo afisi Tracy Osai eye Shiaman ana afisi owura bia eye Mrs. Matreda Yaba Amisata eye Akane second lady wanu mu kirema owura we ko ba mu nyina akro no e de boma chese na nya asem keto akra na chese o my Ghana mu na ya tete pa na kwatu no e kirema eye owura bia ne den ade eye Yahuza yi e bo ne ho maden e bo akro no a ente sana ma we ba konso no so ne din e ka ho eye Margaret Isles eye sha wono so wanya mfinhia makoma 76 years ana ma mi wanya abroposo percentisa Yahuza Osman wotumi dada na agine sika ma mi ote eye Alexander Next I no no wo rich nkrabo premantemu ena owura itumi ko bo no so kro no gi ni sika esa de ka ho bin na eye kwadubofo echirema Yahuza yi oye ne ho se obi a oye businessman ana o ka sa yo mo se won de otipoku ase ACP e hono no wate ne sente no opeso bo made no no mo di dwa na ne amatumi koye e de ma wono pa na according to prosecution na course no wono mu chirema second quarter e wo 2023 e December 2023 nem ena police ID wono mo ka bo premantemu wono mo se e kan kra e di free complainant e complainer e free residential robbery bi e course e wo owura bi a ne din no achese ama beto dwa se ono mu chirema owura no ote eye airport eye cantonment eno no water sano e wo rate important honom ena owura yi ote achese omu chirema September 7th 2023 ena complain e ba so Augustine ochire ode beto dwa etrem se airport police for M1 efri say ahamachi dumienu metire 2:30 am ena owura Yahuza Osumanu eto se ane so ne sika ka ne ho nyina wo airport residential area otumba to se ane so wi na famfram pa pa ne so ka ho bi ena ode kwata police for amekase police for tumi ati Yahuza
edna kwa kwagina akra court a chese court awe ni nsem etirem owura yi se de aduro no o person ka court etna ne nsem so na kan ye se de tibe mma ne be no kwa fi no kwa home ka kan so court a hyese ne nsem no ye be sa toa so ewo eye mebo so de to so aduonu baako na mbe sa toa ne nsem so se mkese be ne de court kirem a ye mfa ma ne emfa ma ne tena ne senti on kwa so antena court akate efiri se bon na wadi no eso pa DLFM 106.9. ya to kasebo no so ane ye bo edi awura mu ewo kotoka international airport na hwanom ena nkra ba betodwa etirem a eye kata doha wiemhye bi atufiri honom dasa ebebe wiemu ewo Cote d'Ivoire emamu ebedu honom pe na de hye wo Cote d'Ivoire esisi ye kama owura bi nso eti wiemhye ne mo no so chezo no so go besi na mo se de bi krache wo hwe ticket a wotwa ye ene ba bia wo kɔ a krache wo de wo kɔ Ghana pe o ma konkro Ghana honom na wo kɔ enye la Cote d'Ivoire na wo kɔ na wo si akɔ eden sa na chese krache no wa body trimu pasa one de cigarette ena okɔ akwatwe ne kumo ewo chese Ivory Coast ewiemhye dia bia honom wo punu rusie eyatetwa manfo so na wo hwenum abo mo yade de senti empenifo chese da bi ya ma ka ma wonsi ahanom enne ne kyena enti krache bo trimu pasa mo mi nsi de ne ewiemhye no ba bi wo ha ye washroom ho de ho ye kama okwakwasha wanam na okwasha no okogya wisem se kumo okotwetwe bia omra ba ye pe betena se na fi omati se wisie no agye wiemhye ne mu se kumo na mo se na de na ekoso yi wisie we so agye wiemhye mu se de aka prayer emu da ho sei kata ewese mu da ho kama emu so ko chian sei oba Facebook no so akrache ne ogina ho no ma jeze obenya ne foni ahwe DLFM 106.9 Facebook no wo ba krache ne foni da so jeze o hwese ne buafu a asam no nanim nya sada kra wadwa papa sei ono anga se ne wanya ne dot na wonom kakra adenti na mache no ena nipa wate ben ne pa bi za ne se krache mehwe wani ma mehu sei ase wisie bi bon wonum wo mehwe ase wa sigalate oso krache kyera me sen mehi sigalate bia efutu adema no anso ne dem di wante ase na ba modern esa ka obio na okwose washroom nim ewo play nim na okwose mu saa ehwonom na mo sante se dabi ene ma yakọ no nya de eso ani nya kura sante no agiba bia na penifo se dabi ewie mi hye na ba modern aye space na ma hwehwem na mo hwe mu se krache no wisie bo na papa na mo hu se yes krache wakwa kwose washroom honom ebo na ho modern agya wisie se kumo se de kusie ya boni jatane ewo koku ase ma hu se ne nam ne tohwem na krache ya bo wisie na mo se dabi owura na ma watwei etia wie mi hye hye eho ni kwan sa wo obetumi aba maden akwaje wisie mu kumo na wajamu wotetua manfo aso ede nyalaba ma manfo ne sente no mra ewie no bepiem wakotoka international airport ebo man Ghana mu pera mo se de be ne airport one press station yamfa ma wo man na mo no hwie mai se me kese krati post for saka no e kire ma na mo na watu nyamra nsam ye tena premo etweta ye twi wisie enya mu kumo ntetua de hia ase esese aso tie nsam ne pa na wade sente se me kese airport press station for achina omo ye hwehwemo e de afa ne nsem no ehon DLFM 106.9. ya to DR eye enumere kasebo a ede da so eye o madwuma kasebo no so ne kwakọ piemu no ma Ghana ankra betodwa e kiremu a collapse pa ya kan se pro ne kankan adoso Ghana papa me ya me kese Ghana ya hu nyina ya de se benkro sankosa no entwem na agu ya hu nyina ne nyina ya pro kankan na former eye auditor general ne din ade Daniel Yawo Demrebo papa ya kasa e kiremu a ensema betodwa e kiremu a chese ya de petition former eye OSP Martin Pabu ade petition ede kwa kwato omampeni na danka gufu adu nanim secretary onje no man ho made yawane sanko enfa nkoma eye chief justice getu tekuno no mo made yehwemu pa esan say openi a ne din ade eye kisi ajaben papa we no ne ho bon collapse papa we plan kankan yesi atena de amano so ntena so ni amanfo asem enye hwehwemu mfa magana de hye na wono ma plan kankan jare wo mo no ontena se no mfa mko piasem ne nesese mrama wo no ne se mrama wo no ma yeni wana asem fom ko guafia se ba ya Ghana fo ade hye wo dem sika ekwakwa kato pra manfo bi nsemu no onche bonom nanso Martin Amidu ochirema dabi Martin Amidu echirema ensema hodo ekoso no papa no chese kro no pa ekoso na so ye no eso papa ochirema wano wankasa tena se dem na se nsem apa odwuma ye fo do mo ya adwuma no wankasa na officer FM na kwam afis wototo ehyen hodo akase bia odidi ne dwuma na so emre ni hu se no wankasa de ne sika etoto sakas no didi ne dwuma afis ochirema harassment ekoso na so ye ochirema sisirata pa akane no oye sanitation minister papa itata nene echirema sisirata pa odisika ya dollars egu no ngasa na kache a sika de egu na kache na nya de akamra ma ho kwan na papa ichirema dabi harassment emra ne ho kwan sa otata obi no ne sika tie banesa na otata ne sa lisanti papa echirema sa na mo a eya kisi ajaben special prosecutor sa na mo na otu no anye
enya de so ani yakura ne sente no enya matena medu atwa kata tete da koma Ghana mampanin na danko akufuado awa ye petition ne kokan ne nsa awa ye April bosom da taso adiesa 2024 na danko akufuado omamade no mpagya mu no mfa asam ne koda chief justice eye getu tekono ewo mercy na komontena asam no so na nkagya hwehwemu nkoso na sentence no tumi kokobɔ eye kise adwaben a special prosecutor na court atumi atwe no na ked na kotum esense plan kankan no ebe dal na pan no auditor general former auditor general ne din ade Daniel yawo eye dem ne bo tiremu a anamo na former eye special eye prosecutor otuo no Martin Amidu etu no odo hu ni say eye na mmom no nkanya ono na ese otu sa anamo no free say ono sa koba sa na akwa de se papa de be ya de ahya ne nsem no eye ne ya enti watata no na otu sa anamo no kan se obo no ho maden de asem no mani pa afro na kono de animu nanso no se de tie bia no man Ghana de hye sika na eye de ne senti so atuta na mo ne de ono de oni asem de bia de kafa ne ho na wakasa no emu enchiremu enie. Thank you very much. I must say yes and no. Yes, because if you remember, I've stated time and again that once you fight corruption, corruption will fight you back using any means available. So that is not a surprise to me at all. You have no idea how corruption fights. Corruption is not going to fight using corrupt method. It's going to pretend and use what looks like very genuine reason. And I always say that there is the story behind the story. So the story behind the story is difficult for all of us to know. But what I'm just trying to say is that to me, once you are in the public domain fighting people, others may also look for opportunity to fight you back. That's the point I'm making. And that is to me not a surprise. But where it's coming from is what surprises me, because Martin is my very good friend, and we have different values. Anyway, I will not participate in any form or shape in the removal of my successor from office. In fact, in his case, even I can say that he resigned. I don't think Kisi Jabin played any role in it. I suspect the one who succeeded me had a role to play in my removal, but I will not play any role as such. So, but the fact that, yes, at times some things you can do it, but you leave it to other people to do it. Because like Sinano is alluding to, it looks like, because he's outshining him, so you want to remove him out of office, which to me, I will not allow. 106.9. Any awoti ye aya former auditor general de my Ghana Daniel yawo demnebo ana wote den kase na ni abre pa chiremu a anama na wotu na ye de na so na nkanya ono na sese aga wotu sa anama ono ya to akase bo so na ba Facebook no so DLFM 106.9 akase boyi ehu videos ahodo ani mfoni ahodo eka ho nyina ye kwechire ni nyina de akogu eye Facebook no so awo ba ye be wa maden na wo so yetumi akenka odwenchen de ama obetumi anya video no ene afi so pictures ni nyina bi so etimi ahwe efa kasebo no nyina ho ye to kasebo no so ani yebo ede awromu atifide matenum na honom ena de tete atifide matemu mekire upper east ni upper west wonu mani ya bere pa bo maden abo awromu o magana afi so bakana fa so fo hye so akese boundary kase da honom no hye no mabo maden atena so edidi atufo bagudie atetewa no nyina asa wa pansam nti border ya international boundary da yentem no o ma se ni nyina o paga mpotem no mo kire se dabi enya de so ani nyakura ni sente no ze ameka sei eya Ghana Boundary Commission eya Regional Security Council na no eya tifede matemu o mu kire ma na mo na mu tuo no ebetumi akofa nsu asebande aba o ma Ghana ni sente no sa na mo na de hye ni tu no o mu nyai ni senti won ba mo de ehye wanom se mebusu nka de toso wenum akomu nyanse sa o mu kuku na o mu kaka mfiri potem honom esese na den line mo de ma wanom se mu mfiri na so bepim sam na meka sei so se sa wo ben kofo sisi ye ni fo magudum go so o mu tu ana penefo kire se dabi enya de so ni senti ene manimo no omo kwa tenase na mabo maden na mane eye Burkina Faso fo ene Ghana de se na sinkonwa na mo tenase e hokwan hodo ma faso no matu amode afri potem esense de omo ye no e the security threat ba mo ga o my Ghana enya de bebo ye kra na no ene centrafo ene Maswell agbagba ono no ko piem o Paga sector commander ana afinso eye immigration service assistant commissioner of eye immigration service eye William Sabi o mo kire ma san na mo na nkofo do tuo no time papa efisa na mo mu tuo no nya de bebo ye kra de sentre na manimo no wamone eye Burkina Faso fo empirifo mo hono enum kunwa enum asudua buom sese de pie etie be Ghana de hye ene la eye Burkina Faso fo a wonum tufu magudi ampotem honom esesei enema ene Ghana ehye no won betu omunya de afrimpotem se be betimi aboa na asomdwe etimi abeto o my Ghana ene ade hye e wonpotem honom a wonum etufu magudi nyafu mo se na kura jasa mo kiremu a enya de a anamo ahodo ekoso no mbeti ase no omo kiremu a wonpere ene empere tena ne sentrim perifo chemu a se de tie bia no se de tie bia nkofo we no mo po omumpo ebetu omo de afrimpotem wo se be ya
enko fa sunsu boni bia emfa mra Ghana de hye ne enkote ne ahodo a emra William Sabi okasa no odeto DL kase bo animu. My name is William Sabi, Assistant Commissioner of Immigration, and I'm the Sector Commander for Paga. What happened was that, if you remember the first consultative meeting, we were here, and then my boss, that is the Deputy Controller General in charge of operations on command post, after the deliberation, the meeting here, then he told them that these people must move. And you know, it is not as simple as that. So they agreed in principle to move. But their issue was that where to go now, and they keep on assuring us. That's why you can see our men here, so they come to work. The next move, I think that's why they are still deliberating in Borga. And I'm sure when the communique comes out, there will be other things that will follow that will determine what the two countries do. Because for now, it's very difficult to determine who gave what land to who. And for them, they don't see anything wrong. So I believe the join at the very top level will yield some dividends. Like I said to you, somebody commits a crime and in Ghana, and the person runs to Burkina Faso to seek refuge. You cannot come and then arrest them. So it gives room for miscreants to misbehave. They do this and they run to the other side to seek some refuge there. And yes, and it's causing a lot of problems for us. Where we are standing now, there's a guest house just behind me. Out part of the building is in Ghana and the other part is in Burkina Faso. And it's the name of the place is arbitrary. 106.9. Eni awoti ye oyo penia ono no ne den Eddie William Sabi ono no kopiemu a Paga ne potemu a oye Assistant Commissioner de Ghana Immigration Service ena wote say o kasa no eno ati eni openi ono so oye Commissioner General de Ghana Boundary Commission ne den Eddie Major General Emmanuel Kotia ono so kiremu a omugusu adi nsa wo so ene Burkina Faso fo mpanifo mo ka biewom omo hwe omboda no so ena fi Ghana de hye wonu nyina kasa se be beboa na asumdwe atumi aba na de hye a wonu madidi Ghana and I think so Burkina Faso for shares no obetumi apam omo de afim potem ono so emu nkiremu nie coached, and we have built up areas, indeed even built up areas surrounding the boundary village, which is against international law. So this is very fundamental, and we need to see how best we can resolve. So as a result of that, we invited our Burkinabe counterparts to come, and then we'll have a first-hand observation. We'll walk through and see practically what is happening, and we'll be able to see how we could mitigate that problem. Second issue is that Burkina Faso, they have managed to move their border line forward a little bit. They used to be very far, just to cover the gap that has been created. So there is also the need for us, and that is the reason why the head of immigration and head of customs from Accra are here with the GOC and the police and other officials, so that we can brainstorm to see how Ghana can also close up that gap, so that we do not open that space for criminals, we do not open that space for any unforeseen circumstances in between that gap. Now, as you might have known, any issue that revolves around boundary must be discussed between the two countries, and that is the more important reason why the Burkina Faso Boundary Commission is here led by Madame Dabar. Ok, comme vous pouvez le savoir, les questions qui impliquent les frontières doivent être discutées conjointement avec deux États. Et c'est pour cela que Madame Dabal est venue pour qu'on discute de la question. So I want to then use this opportunity to welcome Madame Dabal and your delegation to Ghana. Donc je profite de l'occasion encore pour accueillir, pour dire la bienvenue à Madame Dabal et à toute la délégation. Je leur souhaite la bienvenue au Ghana. Even though you took us by surprise that you were going to sleep here yesterday, we didn't know you were sleeping. We thought you were coming today. Même si on était surpris de voir que vous avez dormi ici hier soir. I believe you had a nice rest, and with your ambassador around, he's giving you proper cover. So based on this background, I'll call on the director of boundary operations of the Ghana Boundary Commission, Kenneth Badaso. Eni awoti ye aya Commissioner General de Ghana Boundary Commission Major General Emmanuel Kotia ena wote se ode mu nkyeremu nyina esom yen ewo kasebo mo meka wo se wutie DLFM 106.9 o madwuma kasebo ena wasugusu awutie na Facebook no yankwaso ena nkan adwenkyere be pie mo Facebook no so na wei every nana adwempa hene odi asempa the second o se fantastic news edemba akopɛ ono so de na adwenkyere ede abasan so na aye Ado Frank ono so de aba se obepie mu agese ono de or say if you come to Italy, fuel price is then ha or say kopie mo Italy so fuel price no 28 Ghana cedis so 28 Ghana cedis and what chemzo kopie mu e wo Italy fuel price no 28 Ghana cedis and mo ton no honom
ana face we so fi agona eye Bobby Kuma ono so eye kofi parliament odi fi agona Bobby Kuma o tirema akase bo no edam se ya na ma hunu say odi amanyosam kakra fam nanso ene de se de tie bia no ade so okọ party headquarters no kaka no ho no na betimi aboa pa e ba ono so otime na so me bia papa yantoa edimre no sia akase bo no so no yatoa so a ni abo ede awura mu e wa Ghana mampani abedi akire Dr. Mahmoud Bawumia no kura na ya Frankatrini edema MP Premanyokro no ema 2024 abato a yakwa akwato no wakasa ekire ma ma Ghana bempenso ya duro no ye hia se ekwan befa so ebenya honene ejira ya naso na omba Ghana yenya nyankane ahire wo mane mu no ene se be firi mu ayefu we mu ne kwakọ pie mu e wo sola ebetumi aboya papa efisi o man Ghana ewi ahye papa ewi apa ahye no ebebo apa ma sola no etume gina na naso e ma dumso ye hu na man Ghana mu yi enya de ebetumi ahu no bio se de Mose e ka kire Israel man se obrana atetia mu hu ne nei mu hu ne bio de biala da Dr. Mahmoud Bawumia kasa ekire mu a hyehyɛ a wɔyɛ de bɛsom Ghana de hyɛ ne sent Ghana fo nyina monte ase na ba no moto a monto ma no free sɛ Ghana ɔdwene mo ho pa okopia mu ɛwɔ Upper East region emra no ne crazy fo ekohyia yɛ asɔfo mpanifo wɔm ka bia wɔm nya na okohyia na ɔkyerem na ɔka sɛ wɔhyɛ sent sɛ bi ɔde 2000 megawatt ɛyɛ solar power ɛna ɔde bra Ghana fo nyina sɛ yɛto aba ma no nkuto de Ghana bɛgyina na ɔsɔ papa ma ne ma timi akɔyɛ pa de amayɛn efiri sɛ watra sɛ hunu sɛ ɛyɛ fu ane ne board papa ne sent edu pempenso bi Ghana yɛnya sika nkɔtɔ ɛno ka ho bi ɛna man kakra na kane yi kafre kajo te sɛ ka bia na mefo na me di kofia ne ja kodum kwan so ta pepe ɛna Ghana anyam kane na akwa ne sent no wadwene Ghana fo ahunu sɛ emra tuo no yɛhia sɛ yɛbɛnya solar power betime gya na so na awia yɛ aboa hye yakwai yɛtumi aboa ɛma Ghana power na tumi gya na so papa emra Dr. Mahmoud Bawumia okasa no to focus. The next major objective for me is to bring down the cost of power, electricity. And how am I going to do it? I want to do it by shifting Ghana away from fuel-generated power to solar-generated power. I want us to move away from fuel to solar. Solar is given to us by God for free. For free. If we have to buy fuel, we need foreign exchange and then we have to import it. But fuel, the solar, we can harness it and generate power. So I want us to bring in 2,000 megawatts in the first 4 years. That is about half our consumption. 2,000 megawatts in the first 4 years, and we can reduce the cost of power by at least 50% if we move in this direction. And that is where I want us to really focus on. I want us, when we move into solar, not just to be doing solar and be satisfied with it. I want Ghana to start manufacturing solar panels as well. And that let us then supply the rest of West Africa with it. Let's not just be consumers of solar panels, because what we are going to be doing is such a large scale in the generation of the solar power that it makes sense for us to manufacture solar panels in Ghana. I also want government, as a major policy that I'm bringing, to reduce expenditure and the private sector to increase rather than expenditure. 106.9. Any awoti ye Ghana o mampeni abedreche Dr. Mahmoud Bawumia ena wote ne nkasa wo Ghana fo nyina ebono yeto akase bono so na yesan akoya ti wasante mantem na hanom ena oya asante hene otumufo ohun otoso mienu ne ba ne din ade Dr. Eyakan Ajeman Prempe wakasa ekiremu a asante hene papa yi ne modin ba obotitru fa Ghana eye humasua ho pa ne mo ade bu amanfo no a edi twam pa wo tiba ne papa dwumadi a wo de bu Ghana de hye bi efa humasua mu no ya de a enhwehwe papa ne papa woja o tiba a good legacy ne senti Ghana fo nyina ntarati no momoa na Ghana de hye nyina nsua se be betimi abo na o mana yetimu no ye be bibi de gya nkyerema efiri se ye kono entima ne beba na de pa na ye de gya nkyerema ne senti no no wo kyerema le papa modin ba wo bono ayana mompa good leadership and afis legacy a woja e de Ghana fo nyina de Ghana de hye nyina nsomu e ne entai asante hene otumufo osai tutu otoso mienu achi na ne modin ba wo bono ene ma entimi enkoyi efama no ene achi nso wo kyerema e ma ne papa asante hene odi ne fish da toso aduonu nom meche 25th anniversary ekoso e wona hene mu asante mantem o kyerema Ghana de hye ahemfo ene ntra mu free amano ne nyina baabi ebatena konwa so be bone chidom o kyerema f papa no ne modin ba wa bone we nyina kyerese papa no o wotom ne senti Ghana de hye nyina na mana wotu ne mu nyina mutan nachi na ne ma ntimi koye efama Ghana de hye e ma okasa no ono so keka baabi ya ese di ye kase boy bo moden e bo kyire ne mu hu nsem ahodo a I won't sit somewhere and just say that my father is just my father. He is a father of all, especially if you love education. You understand that any child who is from
whatever aspect, dimension of the world or Ghana, always, once you're interested in education, you're his friend. And so we share him as a father with the good children who are interested in education. And so, yeah, we were all excited as a family, and I was, beyond happy. See him clock 25 years of greatness. And so it was expected. DLFM 106.9. And yeah, what ye asante hene or say to autosum yenu ono ane yefrumu ba. Ne dey ede Kalen, Dr. Kalen Ajeman Prempe. Oba ho for so no. We do pele say na dan for pa eno no. Ena wote ne no. Na kasiaba no. Dia dro no ye bowura Ghana de hyem ne afafiem. Ye duru eye bebia ye duru ne mo de papa sofa ene ye duru so no. Ene se aseme dedwa ene se o my Ghana bebia ye duru no. Ya te se mansan dwa so full price na so wate. Ema ne ma todin e de ma mansan dwa so se Ghana so ka ye fa ngo no me kire fi we no. Esutumete na ka Ghana lalo fe nyina sutumete na wona ma moboka ene ne ma wo atutum nyina so Ghana dash yen so. Komite so na ka Ghana man nyina hutumeto e na so o mo kire mu a enka beto dwa na se Ghana cedi no. Wa hwe ase wa na mansan dwa so ene mguase aka ne senti. Full price ya te so mansan dwa so na Ghana dash ye de. Enfeso ba kumponya de ebenya ewo mu eno ne ebisa Ghana for say sasem wei sa wote a wo so mu sen 0534 050 199 0534 050 199 ana 0593 406565 0593 406565 wo fra na do adwen kire ba betimi afa wo na nso ya bo maden ma do adwen kire e de aba se Ghana yati amansa dwa so na fu ne bo akosoro na nso o man Ghana sidi no ahwe ase o amansa dwa so nti yenya mo mfa so no Ghana de hye mo se ho sen yakwa ho man so. Hello, good evening. Pacho, good evening. Pacho, we didn't be a free. Pacho, Dixon Badako, Quacky. Oh, senior, my entire Pacho, Yamisha, my papa, my too. Yada say, near Tennessee, among Ghana way, among Ghana. Say, is she any aboro, semi, any being queen. And to say, yes, she didn't say, she did now, was and the name of Grassaman on. Then you use and you say, what so they any city they want to slay what or so they any city name Maguias. One near person we are see all my young Enquires. Bye bye. But I say, pass with credit ya, Eddie Amaye. Also, but there no Eddie about the bar. You better find now so what the Sofano, what the Eddie bar 0534 050199 0534 050199 and 0593 406565 bet me friend na do adwen kire e de abaka sebo no so na yatimi abomaden na wo so ya magana fo nyina atimi atonka ene say amansa dwa so ya tifu price no so e de amaye na so Ghana de enya de betimi nya mu mfa so free say just sidi no na nimu aguase amansa dwa so. Hello, good evening. Good evening. Opening pacho odi ne ba bia kasa free. Pacho friend me sa akodi e kasa free tama komti level. Alright, pacho ma yenti pacho wo maden na dwum kasa free de kakra ma me why. Pacho nti Ghana for empanyifo no abro ni bayi ana say dade. E kire say ike say o bia won ti ase. Dole ya de bia dole san konfo yo mu dia kwa ho a omo asesa dole si die gu omo dem a de bia omo dia kwa ho kunam a na obeseska nti Ghana empanyifo omo nti dole omo ntimi nye ni bibia mai ma fam kakra e ma Ghana for ye ho sin yan Ghana for ye breu e asemo so you say ye bre obi mredi meda se won so oba so betimi so betimi afre na wode wadwen kire no e dia ba sidi na enkra beto dwa se wagu no hwani ma senti amansa so ya te so na so Ghana ye nya ho hwe. Hello, good evening. Hello, good evening. Me pacho odi ne ba bia ka se free. Right. Abdul ka na sa ko de ba ko pe. Me pacho ma minti o. Ye fi tema committee for. All right, me da se pacho ma yenti o. So ni nyamba kan no. All right. Ye fi me no mo ye for dollars, the dollar no. And fine. What just say? Okay. Yeah. O man, se je ko sura, and am poor. Ni je ko sura. Kafra wa homa no adrop facha me pa facha me sa kwa de facha me obetumi asan frɛ na watimi aba so na won so
What do I just know? Edia Bagana, Yesika Samuno, Yasena Hodeno, Enina Suntia SMP. Hello, good evening. Good evening. Me pacho udini ba biaka sefri senior. Me did your fake, make a selfie new prime station. All right, me das pacho my yenti ofake. Me pacho na one I can't ask me say CD no I want number for me in intimate so no. Ye for winning pa so. Why? Me pacho enipa wa kan sema no kopie mo. E wa ya researcher e de ma IAS for a. Ne den e de zate e ye Derek. Ono na kasa ye. E na o chem se de CD na ho de na ye na be ye den. Say full price no ye betimi ateso. Almost 20 million for a butcher cocoa. They say, a swap, maybe about 16 million. Now, but I so many now because I say, we are sending and touching more. And let's go also set me up on follow. What the car, and so I come out with the now, one person let you know so many. And they say, one day, tomorrow, the car just say, two Mintino, yes, I'm two more Ghana. I say more senior. All right. Yeah, that's it. That's it. My family last caller, and I'm member of no. Ubeti me afra no adwenkyere no e de yaba. Hello, good evening. Good evening. Senior Mpacho di ne ba bia okasa free. Me na masamba so no. Obedi ba ko pe. Sa kwa de sorry facha me wa homa no kate. Oh, free. Mpacho kwa soma me why. My mind put no mo je. My mind. Youth enyable. Ade na ko so oh my name. Che zero ko so a fuel. Yeah. The one I would say over for no. You get a coupon. But the response no. Sometimes we do more yaw. Your tea fuel in the animal channel so. I want to. Oh, sir, kwadi wa homa na sa drop bi facha me baby agina no. Am say baby agina hot ropa ite no. Ahoma na obaswa wontumi enyina opele. Me fa the last call I so why na de aka no bebo adwuma esmo my Ghana. Me pacha opele say obetimi afre na de wadwenkyere de be say Ghana fo nyina wadwenkyere. Ne ehu ma no kabmam kabi. E say won so de wadwenkyere de basidi no. Yese na ho de no aye bibia wo nti. Amese dwasofo price na conform kesi ameka say ga say lolo friend ye teso de mayen. Ene ne ma bo akoso nyina tumi hwan ne nyina hoto ye nanso sidi nsensem ya kwaya bo achi bidin. Ante ye twan obetimi afre 0534 050199 0534 050199 and if 0593 406565 betimi afre no do agent no e dia ba na ye nso yahu se dia won so ususu adwene fa ho se fuel price na so ate o man se dwaso na Ghana de ye nya so mfaso no won so usomu esayin o ma de na afre na me twa on last call pe oba pe na dwumade ne de asi na fei o pele e metena se na nim se ne no e yade a eye dakasia pa ze free say holiday no sha say free Friday and the asha say na Friday di mbe de papa pa na Friday no en small da beti ni krom e bi ni say uni ana me chiri no me ne magunzo no uni ana me chiri no me fre kurasi agba krom e ma kokko mo me ye ni eska fo me chiri hey so here you already me kwa kurasi bi wo banka bra aguradi de ben ko bi wo mu koko na aka wuram mo kwati mari hey sabi asedo ene en small da beti ni krom anyway no we kasebo ne de basi afrafo de munyina asesa mo so mo je mre na mo ka ye ho kasebo no mo so amoka ye ho Facebook no so yakopon hira mo pa na mo band ne mo data hodo a mo say no e wo Facebook no so eye mamon Belinda o say good evening Nhyiraba me hwe e di fra denta me da se pa na de one tata me yakopon hira wo akoji abo so wo chia pa endi kasebo no ya de nyina besi ya semfo pani o say kasebo no mo eye akoji abo okran the gangster cat ona bo na mo den e say kasebo no do mi ko Facebook eye DJ Omarion ono no do copy odimi copy mo e wo Facebook no eso me nso so am ko ne content kro e de kasebo be so mo na numre yi e di ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B e ma me sorry so yi na DJ Hitman Ghana nyina DJ ba ko pa osono wasere ngo bia wo kroma sei be ma tuntuma hofa emi edwa no odi awoso ba beto awoso nyum papa ene ye weekend si makasa afide ni kwaso na DLFM 106.9 free say enyum pa kasade ni nyina efi opele nchai no de braw enti ya sorry si wo betia ne say opele